Ne znam koliko je vremena prošlo. Imam osjećaj kao da sam ovde čitavu večnost. Nema svetla, nema ljudi i nema nijednog zvuka, osim konstantnih klikova ove preistorijske naprave. Već sam jednom zaustavio narastajući mrak, zvani mračno prisustvo, da pretvori stanovnike Bright Fallsa u pomahnitale ludake, zvane uzeti. Da li sam rekao zaustavio? Ne, samo odložio. Ali imam osjećaj da se prisustvo vraća, sa osvetom. Ovo je moja priča. Moje ime? Gospodin Scratch. Već sam jednom imao nalet s njim. Svaki put kad sam ja spavao ili bio udaljen od mašine, on se budi u mom svetu, predstavljajući se kao ja, pisajući umesto mene, pokušavajući da poništi sve što sam radio. Izgleda mi za sad dobro ide.